tiens ma promesse de tenir la conférence de presse cette semaine. À la grande différence, la conférence de presse de cette semaine sera un Congo pur. Ça ne sert à rien de venir parler de français ici si le peuple Congo n'entend pas. Mettez qu'il a mouillé antica, nous l'ouettons. Ekela oma Congo, tuka kunsoni na te kumbamba, luangu lemba mula sampangala, Congo imuna Congo, tuka kumwete te aka Congo, Congo dieto diane lukengo, Congo dieto diane Congo nimi, nensaku nempanzu ya nzinga, dialambwa kwa makuku matatu malambe Congo, okukwalekela oma Congo, Congo diatu sisila bakulu, Congo tabika baswe mbazinga, Congo imuna Congo, kenzo ka Congo wa kenzo lanza, sala wayala sanda, vantandu, kamunsiko, tobolankosi, tobolangoya, Congo, imuna Congo, Congo, imuna Congo, Congo, imuna Congo. La conférence de presse d'aujourd'hui sera en Kikongo. Et Radio Mikili va reporter cette conférence intégralement en Kikongo. La même chose pour les... Parce que désormais, je vais ici en train d'alterner des conférences en Kikongo, des conférences en français. Le Kikongo, c'est ma langue maternelle. Moi, je ne crois pas qu'en France, là-bas, il y a des gens qui donnent des conférences de presse en Kikongo. Donc, le kutukunu le tula wunu ki aki, kina kala kimoko, yenkangwa mwa Kongo. Ye muki moko kyo Kikongo kaka tunasalila. Kadi Kikongo indinga ya vana tata nzambi ya mpungu kwa beto bakongo. Vowele ku Swede. Muntoto miamio mia Swede. Mavata mama Swede ndinga au bakovilanga. Vowele ku Allemagne. Mavata mama Allemagne. Mumbanza za zoku Allemagne ki Allemagne kaka bavovanga. Vowele ku France. Mumavata mama mumbanza za zo ndinga au bavovanga. Vowele ku Italie, ku Égypte, ku Israël, ku États-Unis, ku Japon, ku Chine, ndinga ya vala tata nzambi ya mpungu kwa bakulu bawo basalilanga bilanki benu bandombe luvovilanga kingelezo luvovilanga kifalansa luvovanga ndinga za banzenza mudiambu da yalo na iza yalo kwa bisimputu mekunsiza mputu mtoto kanda da bantu egal ndinga kanda da bantu wenda ku Asie pila musi mtoto wa Japon nsi ya Japon ndinga bisi japonais ku Chine pila musi Vietnam pila musi
sizazoza azi pilamosi wenda kumputu pilamosi wenda ku Amerika pilamosi I Afrika kakadeti vumvula mutombe ndivo vanga ndinga zabanzenza muntu otome bakulubandi intwadi simyakisi Afrika kaka mivovilanga kwa makanda mau mundinga zanzenza buyavanga bundu ya Kongo malongi mukikongo tuvanangamo minkunga mukikongo byabyo mukikongo kali tata nzambi wavambisa makanda izindinga yandi tata nzambi kama navambisa makanda izindinga nikavana ndinga kwa kanda lya bantu munanguli ya diambu imuzaya kiti mono yengeye tuzole tumama na tata nzambi evokani mebisi bazulu baovo tumama buku kondolo muluzolo tata nzambi ampungu mamoma nkakamalenda vanga muntu bina mvamba tata nzambi ampungu veni kikongo kwa bakongo na teye mu mafata mau bakongo kabazule vuto avuva kikongo yana vuva mangala boleti banza benu kinkole luzole muntu angu yo kinkole kifuti mena tumama buku kondolo muluzolo tata nzambi ampungu mamoma nkakamalenda vanga muntu bina mvamba ndinga kikongo me muntu kaluvuniko te kilangiza mindele munsi yayi beto bisintanu katoka nsimbo siko ba mindele baiza kututula mukingolo vakimosi nsieto ikongo dantotira mukati kwa kongo dantotira mvila zimosi ye ndinga imosi yakalamuna ndinga kikongo Stanley bukaluaka muzunga ya Kinshasa buka kuna sosinga Afrika muzunga za Afrika bisimputu Stanley bukaluaka muzunga kyaki ni yuvusa banani bavuiri kwa kuweka kunsi ya Kongo lya ntotila ukazieta mafata mazunga ya Kinshasa lweki vavatela kinsuka kikongo bukazieta lweti vavatela kinkole kikongo lweki vavatela mbanza lemba kikongo buna Stanley waisa monavo mavata mamo makabwana muzunga ya kyampumbu ya Kinshasa mavata mabakongo mbanza Kinshasa yatungwa muntoto mabakongo kali bawumbu bena bakongo batuka kukongo lantotila bavuiri mvila zantuka Kongo lwenda moka yebao mukikongo bawumbu bakongo mtoto wa Kinshasa mtoto wa bakongo tekilangiza mindele mekikongo tokele vanga kwako bulwe kumuntu meami kikongo unavuka busabu kininza lelwa kusimu kikongo twakele vanga mboki malembe nzenza uzikota wele tota makanda makaenda tota kunthandu emakanda mana maneti ndinga zawo zabisithandu vakinsasa yekinsasa kiyandikilivo valingala lingala kayena ndinga ya bakongo ko ndinga ya kinkole yena nzenza wanata yo nikaizo kotsa vakinsasa yo Kinshasa kayandika vuka kikongo ndinga ya banzenza nguri ami nkazi mbutalubela dani kukinduti kakele vwandanga mupolo kwase ngunza yakala wakangwa mufila kunthandu balwaka kwako babafisi benda kukinduti masoda kuna wakele vwanda kukinduti bavwanda kukinduti ubaiza kubani yanguna ngwankazi lubela dani wele kukasa ngulu ona traka kelesala kukasa ngulu enitwa sumba lupangu kuna kasa ngulu muntangu yoyo kikongo lya kelevo vanga ele territoire de Kasangulu ale jiko plateau de Bateke kikongo to kelevo vanga malembe dingala datuka kunthandu dizikota kukasangulu wabu kasangulu bakongo mubuzoba bwawu kabazei jokovo
kanda ya Congo ikanda ya tunda bene mu Afrique centrale ba niafu ndingau ba yandikiri vo mangala kasangulu yandikiri vo mangala wanga zibuka sala ku onatra ku kasangulu ni ba mufila mu kate kaka ya onatra ni ba mufila ku kisantu mu onatra ku kaya onatra ku kisantu mono ya kele vanda makuna tokele kwenda ku kintanu on était avec l'oncle là-bas quand le onatra yena ku kisantu l'oncle habitait là-bas il travaillait à l'onatra mais kisantu kia mvimba mtoto miaba Kongo kikongo kitokele vovanga kuna bwavo lwe ku kisantu mangala bayandikira kuna mitata nzambi ndinga yoko bakaka bana kakwa beno bakongo beno kikongo kaluvana ye kaluvyo kitata nzambi madiela ko mibisi mazulu bawo tu mama buku kondolo mulu zolo la tata nzambi ampu mammo manka kama nena vanga muntu na mapamba tata nzambi luveni kikongo beno kaluzole futuka vuba kikongo ko mangala luzole yakuni zinkolo ve mbezi zingamba sivanga ndinga zafumu zawo zithi bayala beto mekifana sivanga nani wana takimfana nemfumo yande kutu yala amindele beno bangala balutulu kusepitambe byawo eliyati kuva ndingawo c'est tout mengwanka zilubela dani anki mukikongo kyantama mbangu luvo binyoka nyoka et en Israël dani veut aussi dire le serpent et nguriami nkazenku mbwandi bakana ene lubela dani kuinduti kakala ngunza yakala parce que quand ya bangunza yakala kuna baka ngunza zakanga baza kutufila kuntando ne bafila kuna yabakite soda babanyanguna uisala kukasa ngulu onatra sumi be bango kukasa ngulu kikongo tokele vuwa kukasa ngulu onatra siri mitengo bakazi lubela dani ukisantu moi j'habitais le camp de Kisantu là-bas le camp de l'onatra Kisantu yemi kikongo tokele vuvanga mbanza ngungu yani mbanza nkutu mbanza ngungu mbanza Kongo mbanza mbata mbanza lemba mbanza ngungu ntoto mya bakongo kikongo twakele vuvanga kumbanza ngungu unukiaki mangala makotele kuna bakongo kikongo kyabatekele nima mangala bayandikile vova kimpese ntoto mya bakongo ba missionnaire protestant ba mvimba batunga école normale et épique kimpese buna bana babo baba Kongo école primaire ka bakele banga musi territoire zao ni bakele kuiza ku kimpese na te bangala kuntandu kuiza longu ka ku kimpese memu kikongo bakele longu kilanga buna kimpese kiko ntoto maba Kongo kikongo bakele vovanga bwavo lwe ku kimpese sabe Kongo eti kukimona kiti kinani ka kitu kili mangala bayandikiri vova ndunda buzengi kale kuzaidi oko vo mu mazulu kandira Kongo ikanda ntete mu Afrique centrale bwa bukanda dio yantete diandikiri kola matata nzambe ampungu ndinga ikongo luveni beno ngongo eno bwati banza vous devez être illuminé c'est tout kuluozi mtoto myaba Kongo kuluozi kikongo tokele vovanga wabulwenda kuluozi na tema fatama monsono mangala ba Kongo bayindiki vova qu'est-ce que vous croyez vous on ne se moque pas de Dieu tata nzambu luveni nga kikongo beno nikanda na tema Afrique centrale baluveni ndinga luyambuliyo ndinga zanzenza ndinga byampamba luyani kuna vovi qu'est-ce que vous croyez nkilo tibanza beno banani kitukili jingamba bimantinu maboyi alors c'est normal que bavengi lui alku kisasa kabeti kulu kipako parce que ngamba za makanda makuntando lwenda kulufu munzira ya kuangola mtoto Kongo kikongo twakelevo vanga unika kulufu Kiswahili kakotele kuna Kiswahili bayani kifua kulufu wenda kumatadi kikongo kina makefa matadi mkongianta makefa di tadi veut dire les pierres et en Israël makefa ça veut aussi dire les pierres luenda kumatadi kikongo takelevo vanga kumatadi
boabolo akuma to no mangala beti fova banani bakongo est ce que ben lukizeidi akabulona ben ke luzeidi uketi ben ni banani ben bakongo dia luzeidi vo beno kumwaino yela kelekanga simo seba yuda fila balo fila kwa kwa mangala menu yani kivova lubisidi muvova kikongo ne tu mama abuku kondolo muluzo kanzamya mpungu mamonso no mankaka malenda vanga muntu mina mampamba tatanzambia mpungu mumazulu kikongo kaluvana betimona kinyau mbumba kinyau betimona kinyau fwana kana yengo kansi na kinyau le ndadia ngoto kumia zole za fufu kana kitu kwa ngoko meboti kumtala fingongo una bonzongo wedi luta betimona kisiala la kifwana kane yengandu kansi na kisiala la lenda dia sake kumina zole za fufu kakana kitu kangandu ekuma tadi kutwa kile toto meba Kongo kutwa kile vova Kongo mangala mameni kota kuna inga mtoto miamanyanga maisangila bisi inga babi kwanga vova manyanga maisangila kikongo twa kile vovanga kuna wenda ku inga kikongo keti vila kyandinga baba nkiva kuna mangala ngwaba kutukamba vonkongo mubusoba bwandi parce que tezo kya buzengi kilo akotele kina nsudi bena temu matuti luze boma c'est une région militaire boma ntoto miaba Kongo kikongo takele vanga kuboma wenda kuboma sio yandikwa kikongo pasi mu wakyo mangala una yandikwa banani beti vanga bila yo kande de silu ya kande de Kongo est-ce que kande de sili ya Kongo de sili ya silu evu kande de zinkole kande de zingamba kande de banko wonga kanda est-ce que kande ya silu sili ben ba Kongo tatanzambi ulu veni ndinga ki Kongo uniafu niyo ndinga zanze banali wakitu kile tu vanga babu ndinga zanze ni wakitu kile bangala ni wakitu kile banani mais ba vengi lu yalo ku kinsa sakaba tuji ba Kongo parce que bantu bampamba ba hiki ku non Mwanda je m'appelle Mwanda mais Mwanda mentoto mya ba Kongo kikongo twakele vanga ku Mwanda babu wenda kuna mangala meti dukuta Kiswahili keti dukuta est-ce que vous voyez quoi Équateur il y a des villages qui parlent Kikongo là-bas kani abenekiri fo vilanga mangala no ba belge bana tele kwa kuku voele ku kisangani est-ce que mavata mena kuna mavanga Kikongo kani abo abukulufu ngilo yani kivovela Kiswahili mbazi kiluba la yani kivova bena bako bana bakaba kimfumo sabe beno zingamba jifuti landa mfumo andi donc il a ici vo lukutu kunule tula lumbuki aki ikimoko kyane Mwanda nsemi yenkangwa andi wa Kongo ninkendi vo kimoko kyokyo kinakadila muki Kongo ni lusongelevo munsizazo munza ya mvimba tatanzamya mpuma kande zindinga kavambisa nikavana ndinga kwa kanda da bantu ye munsizazo bantu basalanga kandinga wenda kumfutu wenda ku Azi wenda kwa konsuno bantu basadilanga kakandinga kumbuzi bavananga kwa bana bawu zatuka mundinga kansi beno kwaku kivo Albertine kivo Simon kivo Joseph eketi Kongo kiti kyandinga beno ba Kongo kanda da solo mazulu est-ce que bis mazulu va être luta ndiatro beno non sono la monsa kwa mutaki ma beno parce que zimbasi mu mazulu sila kamba ko talaba ko mu bakitukiri kama sili bantu ko ya hikili bi fofola ba bantu bikona landi mo so misam
wabana solo akanda dansile usabe ngeye futhi vanga muningu ufithi landa makanda mankaka ngeye futhi bula muningu omoki makanda makamalendi kansi bwabu Kongo wahikima landa ngulu kanda dyanga bafovele Kiswahili Kongo sabra ka vyokele tata munkwenga wafuidi tata munkwenga ni sidi mbutankazi mpundi yame twaenda kumafoma tata munkwenga tata munkwenga wakala mudi bundu dia Adventist katukiri ku faraji tuizi ku Adventist butulweki ku Adventist Pasteur Matuba Manyanga kena tomeneza ki Kongo buna ba futi vova mudi ambule tata munkwenga fuidi ye Pasteur Matuba Kiswahili ke vova tomeneza ki Kongo muna tomeneza ya c'est le beau-frère de Mavambu. Moi j'étais professeur au collège adventiste tomene kumuzaya musiki nkenge tomeneza ki Kongo bwabo budi amba Swahili beti yala buna Kikongo kakele duku muna unzonzambi yaba Adventist butwa yanti kavaika nikamvana mbote niyabisa mukumvana koko kwami bisima zulu bamana kusola mukala kusakiawu save ngeye futi vana muningu ufiti landa bantu bankaka buba sole le ne mwanda nsemi buna ne mwanda semi vengi bundu da Kongo zolo kota kuba Kongo konsono ne mwanda semi andikisone kazi Kongo leto zolo ba bonsono batanga zo ne mwanda semi andikini vanga muni vana muningu ye zole levo babo balanda muningu kansi ba Kongo mubuzoba bwawu batekele nima kwa ndinga Kikongo Kikongo ndinga yangiti kulibeni kalozai masweke na mundinga yoyoko yavana tata nzambi ampungu kwa bakongo tata nzambi waveni Kikongo ba mubuzoba bwaba mwenivo ka Kikongo kwa fitivo vata mawu mangala bwabo Kiswahili bahikilivo vi kulufu bakongo mubuzoba bwawu melo uzewa mangeti kamba bisima zulu ba uvo tu mama obuku kondolo mulu zolo la tata nzambi ampungu mamu mankaka malenda vanga muntu mena mampamba beno nikanda dia nsilulu tata nzambi ampungu nsilu kabanga bakulu beno nsilu zikavana yandivo bulu na kumutuma mana yandi sikafisa mbasi zandi zinakuluka tuna mkinkole bulu na kumuteka nima yandi bisika luteka nima yekulu yambula mkinkole mkinkole kitu kinino baba vingi luyalo bakongo binako ma compagnie muntu to bakongo bauna bawu bakongo kabinako ndinga Kikongo baluvana buna bwabo Kongo buketi vandinga natemo afata mangala maminikota bana ni bana tamangala kuluanda bakongo wenda kuluanda ande oya kiportuguese lingala bana ni bana ndinga yo bakongo muna diodio dikele diambu dia tete ilukembi ngivolo kutula unu ya kimoko kya ndongi ya Kongo yenkangu andi wa Kongo samu wandete ndinga Kikongo samu wanzole in samu wantwadisi obweti jeta kuba Kongo munafuti wavo betu ba Kongo kiari kaka parce que tu kondolo leader bakongo idée ya buzobo abubu kuyandi kumvana nsoni. Qu'est-ce que c'est un leader? Leader qui anglais qui na to lead mu anglais mangulo toi di ça et leader mu anglais mangulo toi di si abuna bene bakongo le kondo toi di si le lekilo mi bene bakongo le kondo toi di si 1600 Congo dieto ya sonegene mukulu songa nzila ilifutulanda kagena ntwari siko mimuno intwari swa bundu ya Congo kwako
bana yuvusa twarisi abundu yako nguna ne mo danse twarisi abampelo nani kana nani musengo twarisi leader vedi twarisi menko ngobukani beto tukondolo leader nkundu yo likazi yanpeko il ne sait pas mukingelezo to lead mbangu botwadisa e leader mbangu bontwadisi bwabu beto bakongo tukondolo ntwadisi luzeitezo kama ngosema ni fukusa mono mukulu twadisa tout cas, vous avez salanga mutanto ya kuma mayemo futi sumba zirame de papier sumba encre zikongo leto 1600 kongo leto nani kuba kongo asonekele 1600 kongo leto mutuari saba kongo kamuntu ko ebeno ba kongo mumpovu lwene vo akialika kavo betu kondolo ntwarisi bula ntwarisi eno ani ya chichi lufuti sani sina muntu okuba kongo vyo kanlongi mbongo zame ole yadikila nkentu ame ye bana bame sumba zira mwana kazi mvutu kifia kuvile kana sumba rama kana sumba ankara uzaite suka mbogi zimene focus mwana baba Kongo 1600 Kongo dieto nani munsi ya imene sunoka 1600 Kongo dieto parce que mono nze idio vo mono intwadi si aba Kongo semfuti sonika zikongo dieto musonga ngindu musonga ba Kongo nzila ibafuti landa Bakongo va bete tu konto non tuadi si donc nous n'avons pas de leader ala bani ki landa Jean-Pierre Mbemba Bakongo banga balendi ya chichi banga ba kotele mu PPRD banga ba kotele et bantu ba minisani sina bamvimba PPRD bya byoso ba minisani sina ba vengilu yalu Bakongo kabena munako et c'est que si la sikama evuka na sikama ko bena Bakongo Bunakembi fo kimoko hunu kyake kimoko kyanlongi yekanda lya Kongo samonde tumvavele nsamwa ndinga lunyafu niki Kongo liyana kilina vo vindinga za banzenza nsamwa nzole nsamu wantwadisi kadi konso fulu kina kanda dena mukingole zole katu ka mukingole twadisi futikala bontwadisi nkatu kangu ka ulendi kukifuza wa kibeniko mutwakala mu 59 nzeza landu kasavuku yembutankanza baba kana ntwasima Bakongo memwela Kongo yandivo kimfumu makyatumbwa ibafwa yeba moyo batumbanga butwakala ku université mu 69 mvua fa mutakasavubu twalanda mvumbi ya mutakasavubu jiko palais de la nation kuna wenda didi la mvumbi andi buya monani tu ya mutakasavubu tumakunza aruka kala moyo mansanga sama mvaiki nguri ambuka fa mansanga kama mvaika ko sede ambuka fa mansanga kama mvaika ko mansanga sama mvaiki di unayandika banza kuna kupalela na shovo angwanka zimilandi bambo nguri amikazi ngwanka zimilandi bambo vona vava bisika kale kunkamba ngavo kesadia mongulu wala kadilanga ko yandi futi lunda meso na yokoso bwapo mono mansanga sama mvaiki nsoni ngwanka ziwafuidi mekuna ukena kuti kumbona nsoni zimbeki emvutu kisiku campus ku university uyale kamufuku beti kunka ambavo vakatu nganga uvinga nanga fu yebo abu kasavuku katu kidi ngeye una bakafulu kyandi kimfumu makyatumbwa ibafwa yeba moyo batumbanga bafwa batumbidi ni bankamba vo bwabu beti tumene kutumba kasavufu ili kilivwa vinga na fulu kyandi sitwa kusakumuna yesiwa yanti kasala kumbadu kulubako ngabana kulekila minuko mebuba namu na kisalo kiuna yanti kasala vazimu na siba kulekila minu yeba umpe ba moyo siba kutumba buna bafwa yeba moyo siba kutumba ya yanti kabundu ya Kongo baboba mbela ya sala vazimu na bakongo biziba kusavo muntu benge mambo makisala mafunu beni mina buna mbuta za Bakongo za kala salanga bambuta kasavu ni kutakana bakutakana kubada ndingi bambuta ngonda bambuta yumbu bambuta kimasi bambuta kuyena bakutakana kubada ndingi bavo leaders tatu ntwadi simitatu tunasola kare musenga 9 mbuta kasavu c'est le bas fleuve président de la Bako mbuta Nkanza c'est le cataracte vice-président de la Bako